Ka All Meghalaya Labour Association Motion Root Circle hapo kejingilam uba banlang sopo beruba video sirundiong kilalek ban air kejing tho ke Deputy Commissioner ko West Kasil District ka Hema Nayak halor kejing don bon plat ke kerdop lumpisa hasilinter ke surok nariang dosha atiabri katkum keseng hadu khat artli ki kerdop lumpisa ki don nakate ke surok ki bakon thop ya andritli jong ka KHADC lightly jong ki hima but lightly ki bayday but ka smoke test kaseng kalau ong bakane kalau tak juri ka kai pateng bat kayo ka kot jong ki pajba kaseng kalau pentip bakala dep ru ban ujor sa ka KHADC bat kala maham balada omweng ne pendam gini ki kerdop kan sa shim de gilat kilenti kat kum ka an kan thop ya ka jing tet jing khang ha Meghalaya High Court ha bakran chiki nong tho khubor u president jong te kaseng uba banlang so pho ulong ba ka jing don hadu unrit lagi kerdop jong ka council ha ka wei ka surong kalong ka bala palat pun bat ka bobu jing ikinong khayi bad iki pajba bakit jingket lengba katai ke surok kabanengkong ni misukia aliang jong kaseng lor ka jingut ka jingnam jong ki driver ki trai kali mar kalak tak sebab palat habe dai bakini ki gate ba kelabun palat ka jingmi ki gate na katai ka benta bangi sukia ngi wan kum kaseng ang ni nang ada presiden berjelas ketri ngi ni kabas ko lengo wat na kaliang jong tang na ka jong konsil kidon ki gate kumban rutli ang ni rutli tang jong ka konsil te hatto hakaju kelenti ka ka jingut ba kibu haduk san nen rutli ya kita jika krong pisah rekat kum ka jing suthu ka jongi lada kinbu tang ka wei lane haduk art liru kalak biang te teng bapli kitrai kali lan ki driver haba kaya belai sing ki jingkit kin light tang harsan spa lane ar hajar na kar jing don jong kini gigit kamut kelak penduk nong pat kumjuk iya kinong khayiro ajuk ka por kelak tak kam tame ki bru lokal jongi ka basolengo kani ke isi ka bayalam ada ka WPP ka baron ko diskonsil kisat keren ba kiong intre ngiit na banta ka sa bentuk na ki banta ka parari parado paraslam jong ajong hari lada kalong kum ni kalong kongpong namar ba kalak tak pan iya ka kambela kam smi jong ki parado paraslam ngikuak bakin penduna no lanakin weng no mardor ya kini ki git ki badon naring do sido atawari hari ke basolongo ro kham solongo susu kada kai kadau kidon ka git ka bakadai bakin bu sanong ceram hari ki wan rak penbansani ki wan rak penbansani ke lenti naring do atawari te kata ro kidon ka jisu kai kini ka jimu ba na ka bakin bu sanong ceram kilak wan rak sini te kimdai kidon tang ka jong district council hang ni kidon bunjat ki git kigit sim kidon kigit hima kidon sa kiwe kumjuk babun kijat git te kani kalak tak siwa palat tengi kuak ban barok kin sange no ya kani ka jinglum khajna lada kimla bakin weng no nakaliang jongi kum kaseng All Meghalaya Labour Action Motion Root Circle ngi bambanse ngi hab bakadang don ka ying bisar ka badon burom jong ka Meghalaya High Court ngi hab ban lek ban tit jingkhang sa High Court kata basai rai ngi kentu ngi cerpat ya ki baro nama lakta iparado prasnam ki nong khai ya ki driver ya ki malik kali tingi sobha bangi kentu ya ki nong bugit baro ngi kerpat ya ki baro ba sangai no khnang ba kabala kasi na benta kaying kasem bakia pendap ngakun kiti kin ya im bai khau in la amre baken kta palat iya ka kam bala nah kane ka juk menta ke hiran ka bala kasni ka duna tip ya kata kayo ka kot ka duna ka kamai ka ji ka duna ten da don kini pada ki jai ge la da ki don kinong krong pisah kilenti silenter ka kiu ka dormar kan kiu ki barok ki jai hakino kini ki mar ki mata dan kiu kamut kalak tak hiya barok kathang hi barok Sha narindo shadu atebri kidon bun gigir jong ke district council yak baminta hi kidon rutli plus ngatrai hakini kisi kinang mi yang gigir jong ke district council nang taro kidon ro gigir jong ka sim himanong stone plus ro gigir smoke test kidon hadu lightly harba yak baminta hi gigir kidon barok jong ke district council kidon nyotli
Smuktis kidon lai tali get im nong stan dan kawai ki himajar ngam batka riang si sardarship. Haka katsan terik mentau benai ngilabu ya kajing to sedisi district commissioner West Kasil. Haka katnya terik ngilalik silong begini kendu siam ring hamla kendu tinggal asu submit ya kemuran ngilabu ya ka jing to bayar deh kan itu ngilak katnya terik jom tau benai ngilak submit ya kan kajing to sau siam haka konsil oke SDC ngelabu itu bagin air ya gini kopi sapi